Alhamdulillah. Oke Neng, selamat pagi kembali bersama Pasiobong Musik. Dong.
aso warina dodari ambu amo masih dari diri anak pohon. Oke, baik. Jadi sama nih, Mak. Alam dapat tikina, dapat opas na. Dia ka waktu ng tertentuan na budari jam 10 ngalewat ate. Ala na langaw na lewati waktu itu. Jadi sama nih, Mak. Di hamuna boru bere-bere nami. Lalu mobil mati boru nami. Siapa? Ada persiapan? Bah, lebih kerja jam 10 morning. Bolorong nomorna. Tolong jadi hubungi S1 Pro. Mangalopa, arong nasoro, arong na mangalopa. Yun ya apa? Amang Like ko yang ini sekali. Kena sokot dia dari tahun. Tetap jaga gerbang ya, jaga gerbang, jangan pilih-pilih. Nanti masuk ayam apa kambing. Acur amang nasongan di dia mau baju dulu dah. Daripada di guru kiau. Oh. Iya pada. Ojo maturut kan. Tapi hak itu. Pak. Itu maturut do. Aku daksak parus. Narbobo amo boleh kata ko. Amo boleh nafsi dulu kali ini. Untuk dibilang nih guru ya. Oh iya, nak jadi itu. Mako, sama. Bas dulu nang ngelido ko. Saya nak dulu. Coba boleh bege. Ahai. Aku nang ngelido ko dia. Ada terus si panjang ada di sini. Iya. Buah, jangan junain. Ini dia. Oh, lo beli dari mana lo? Di mata itu tidak dibangun tuh. Sebab suara dia tadi pergi. Oh, dongan nih. Dia tuang bapun. Biar itu. Kita pun cuma buat pada 3 jam hari. Lagi satu. Tapi dan sana. Boleh pulang lah. Ano tu dia tembok. Biar itu sebentar jam. Ano tu dia Mana tembok. suruh mamula aron. Sini on. Ada mula mamula. Tahu ni ada mula sini mamula. Nang mobil ya tadi. Mobil tu mamula kan. Tahu tak? Eh, baca pukul ni. Okey. Jangan risau orang. Iya, orang yang bikin lekung. Orang ko nang do. Oh, iya, jalan ini phone. Harus berangkat. Iya. Kembali satu tembang lagi atau rakto dinamano mengusir Jepang.
Kali ko na mo yung hobby mo. Ano yung TikTok na? Gusto ko lang urus iya. Kala sorry Mas Joker ku. Kan awat tu si Mas Joker karo Joko di. Yang grande. Abal-abal ini. Oke. Bayang pulot sih. Ih, 20 sen doang. Jadi cerita. Bina sinek kini hau mabi rau. Oh lo. Asal mata tu baru kamu nete. Una kuberek masuk ke karo kamu. Tapi aro kamu mau mati. Apa yang aku beri Marco kamu? Itu. Oke. Ngabeha. Ngaro nasida. Lao jo hamu halia kapariban nei mangalap. Disusul. Dagi sa lugar ba dituhor. Unang gabi po ng aritan ng bulak siya no. Ako ng mangurus na pimasogot. Masugot haruan dagolo be marcha jidara. Ito. Dagolo marcha jidula ulay be. Jam 10 dito tula ulay na budari. Olo, kosongonan besaran ada. Ola. Unang hati berwat kamar sogot. Agi pinyo ko jabata. O nang ulay siya jabata ko. Unang lewat jambatan mati. O manay ko nay. Depe hata no nang ibar pakay. Olo, kami halak batak songon itu bang. Boy, Debe, maret dia bilang. Dapat tu si Biobe. Aku bawa ke pain aja lo. Upasaha masalaro tuha moli. Ala ko tu si Biobe. Iya pada. Boleh mak. Iya deh. Tong may raikan usia so ada penghibur na Oh, so masak kay to nami. Iya dah ya. Mga lupa iya. Oh. So tayo na dia pas pangano ni. Kau pergi tinggalkan diri, entah apa salahku. Kini kau menderita, kau ingin kembali lagi. Ku tak rela menerima. Ku tak mau menderita yang kedua kali. Ku tak mau menangis seperti dulu. Lebih baik kau lupakan diriku ini. Janganlah kau harapkan cintaku. Dulu kau katakan sayang padaku, mengapa kau pergi tinggalkan diriku? Kini kau ingin kembali, aku tak rela. Biarlah aku hidup sendiri. Mau dia lihat. Kau pergi tinggalkan diriku, entah apa salahku. Kini kau menderita, kau ingin kembali lagi. Ku tak rela menerima. Kau pergi tinggalkan diriku, betapa sakitnya hatiku. Kini kau menderita, kau ingin kembali lagi. Ku tak rela menerima. Iya. Di saat engkau telah pergi meninggalkan pergi ke dunia dalam berita, maka pergilah selama-lamanya. Sayang, aku betul-betul mencintai sama.
Jadi sama Imam, dia muna sa luna, pamilya namin, di na makawalong kami, naroman na putok kami. Dia ka na sa marsibanganon dope, romang mamang, romang kainang, tidak pa na siya panganong kamu. Ola. Mami Aida. Ala. Diha muna mo rubere nami. Lau ba ito, diaway kami ito lang naman kasi tiapang. Biya maritana. Ako hamos na. Wala. Masa biya mo, sabay kami panumuon. Ayun. Arobe, lo mana sila pabuahon. Okay. Sinong kanit tanong na beta jo na usaha dobe. Ala. Beta mo bawa mang baru. Banget ini bang, bang. So, huli balita sa lut. Yan ako ni ulang-ulang taon. Para magkubot. Dito naman pariba terlalu wisutiapa. Kaya ba harorota? Unang mago. Oh no, sa dalam sibul kabarus ma, taluju dalam disbul. Alay sa tibikalang ma harorota. Ato tarapak ma isida sa luhut naman pariban. Dito naman pariban. Yan ako ni asudan taon, ulang tahun. Harorota siya sinikalang ma. Ato isida sa luhut na. Dalam mengudur warna apa dari pesawat dari ulang-ulang tak? Nasution. Ursaima. Okay, baik. Ala nung robo niya mang borunta. Nengro na sila matabotok kita. Jadi duhita po na suot ang kita marungat tumo paparang ng putaran na nabapos. Apa ya? Asa tusok kita sini. Apa ya? Alo, majuluhon tulilanok kira. Mamulihoy jabunta. Ba. Dihita mo na suot. Suwak-suwanin dihita nga marungat tumo paparang ng putaran na nabapos. Oh, Asa tusok kita sa luna. Ditangiyaw mikrofoni. cucu ama. Yung cucu kau. Mikrofoni na sa inyo. Kortamala na si Maregon. Nanarasan ni Rina. Pagpara na rajayin doon na ipospos. Cucu kau ama. Olo, takuniyo siya bunta. Jadi semua ini dok, nanti yang mau berasuh, pertama dan yang belum mau merasakan. Marna tasumpan mo na basa. Asabi kamu pa jauh-jauh muna dulu. Yung cucu kau dulu. Iya. Iya. Oh. Oh ama. Tusod hita. Yung cucu. Iya. Ang na binulok pa na kinon. Kahala na namakaday sa inyo no kon mikrofonido. Mga los tekerya de suara iyo. Jangan bandel ya. Iyo. Pasang na ulok ko na kinon. Kami malibuli dongat tumumuna po na suot namin malijulo. Ako lang po yung kanamaramaranggi. Sino pong sa tuwa pa? Sa diya muna po parang Rajay Sigabaya. Olo. Una-una pa na uha mo tungkol yan. Kesa na mo sa tutulong. Oh no. Tatakot ni Pastor pero mo. Ano pa na uha mo? Magandang lo dyan no. Siya, itong nga sinong Bagay tanggiya ulang utay. Jadi soalnya Oh, tarno mo di hamu mo na suhud. Di mo na mahamu mulai sa siapa at siya giyan di. Dibuli pahami ang karamarong tubo. Mengharap tu jangan maju hita. Ano pinatomu niya na kota. Di Jerpona. Aso baga 3 bulan day. Jadi sa tabi ni kita na. Unang dongat at napareso. Diri ta masing-masing matagang barhon. Hindi pa jog-jog pa. Ate. Uli.
Olo. Kasi lo mahudokon diha muna buat tsunami na maramarangi. Oke baik, mohon izin dulu. Dijolo mo. Kami malipun yung tubo muna. Mau acara minum ya. Nunga. Minum lamang, minum lapa Live-nya kita sudah Jadi set kami ni nalolo. Dia muna wala sa kapi ami damang doday na. Orang. Bapak kerja dulu ya. So sa manindi raja